बायणा वास्कोचे सरोगसी रेप केशीत पीडित चलयेचे अपहरण केला म्हणून बोवाळ एफिडेविट नोटरायज करपी आदोगादाचो पुलिसांक सोद लागलो। एडवोकेट ग्लेग डिसोजा म्हणटा ताका पणजे वुमन्स पुलीस स्टेशनात ब्रेस्तारा हजेरी लावंक समन्स धाडला। पीडित चलयेच्या न्यू वाडेवेल्या एका मैत्रिणीकूय पुलिसांनी चौकशेक आपयल्या। एफिडेविट ड्राफ्ट करपी वास्कोच्या श्याम नावाच्या एकल्याक पुलिसांनी ब्रेस्तारा उखल्लो। फेक बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड करून दिवपी कॉन्स्टेबल मात सोंपलो। सरोगसीच्या नावान बलात्कार करपाच्या बायणा वास्कोतल्या प्रकरणाच्या तपासान नेट धरला। हे केशीत सरोगसी खातीर एफिडेविट नोटरायज करपी आदोगादाचो आनी ते एफिडेविट ड्राफ्ट करतल्याचो पुलिसांक सोद लागलो। वास्कोच्या एडवोकेट ग्लेग डिसोजाक बिरेस्तारा वुमन्स पुलीस स्टेशनात हजेरी लावची म्हूण समन्स धाडला। ते एफिडेविट ड्राफ्ट करपी श्याम म्हणटा ताकाय पुलिसांनी बिरेस्तारा सकाळी उबारलो। श्याम खंय वास्को कोर्टा भायर उबो रावन लोकांक फॉर्मां भरून दिवपाचे एफिडेविट ड्राफ्ट करून दिवपाचे काम करता। पुलिसांनी पीडित चलयेच्या न्यू वाडे वास्को रावपी एके मैत्रिणीकूय चौकशेक पणजे वुमन्स पुलीस स्टेशनात आपयला। पुलीस सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हे केशीत ही चली म्हत्वाची साक्षीदार थारूं येता। फेक बर्थ सर्टिफिकेट आनी आधार कार्ड करून दिवपी व्यक्तीचोय पुलिसांक सोद लागलो। हे कर्म करपी आशिल्लो तो पुलीस कॉन्स्टेबल। 5 म्हयन्या फाटीं तो एक्सिडंटान सोंपला म्हूण पुलीस सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार। मडगांवात नुस्त्याच्या होलसेल मार्केटात एक नवो प्रकार सुरू जाला। भरिल्ली उदकाची बादली 10 रुपया एक, ल्हान कॅन जाल्यार 5 रुपया। मार्केटांतल्या सुलभ शौचालयान हो नवो धंदो सुरू केला। नुस्तेकार विकतूय घेतात, तांकां आनीक दुसरो पर्याय ना। किती पैसे गेले त्यांच्याकडे? 5 रुपये। किती उदकाकू? हाँ सुलभ टॉयलेटान तुका 5 रुपये गेले न्हू उदकाकू? इतल्या उदकाला 5 रुपये गेले आणि उदो ना? ना उदो ना। रेबडा वचा पट पण बाबा। हाँ रेबडा रेबड। ओय 10 रुपया एक बाटली, एक बाकी 10 रुपया। ते सुलभ टॉयलेटांसून हाडले न्हू? खंयच्यान हाडले ते उदक? भायर हाडला पडले ते भायर टॉयलेटी कडले। सुलभच्या कामगारांक विचारल्या तो नेर्वोस। इधर बैठ के पानी बेचता है? नहीं सुबह में प्रॉब्लम होता है ना, क्या पानी देना पड़ता है। किसको प्रॉब्लम होता है? पानी नहीं रहता है सुबह में। हाँ इधर से डब्बा से लेकर ऊपर लोग जाते हैं। किधर लेके जाते? ऊपर संडास। वो अभी पानी लेके गया मेरे बाहर। 5 रुपया बोला। 5 रुपये। हाँ असली 5 रुपया बोला एक बकेट। यहाँ पानी का थोड़ा सुबह में जो है ना प्रॉब्लम हो जाता है। और आप पानी बेचता है इधर? नहीं वो डब्बा में बोतल में मानता ही नहीं, मना करने के बाद भी नहीं मानता है। वो नहीं मानता है लेकिन तुम पैसा लेता है? नहीं सर पैसा कोई नहीं, ऐसा ही पैर हाथ धोने के बोतल में डब्बा में लेता है। अभी वो बोला उसको लिए वो पैसा दिया। मैं बोलता हूँ अंदर धो लो, लेकिन बोलता नहीं कुछ नहीं, कितने का परेशान करता है। सुलभाच्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय ही गजाल मान्य। ताच्या फाटल्यान खंय ताचे कामगार हो धंदो चलयतात। मालूम है नहीं सर, पानी तो हम इसको हर बार आके मना करते हैं कि पानी नहीं बेचना, हर बार मना करते हैं इसको पानी नहीं बेचना, लेकिन फिर भी ये लोग गलती करता है। लेकिन तुमने पूछा उसको कितने दिन हो गए? नहीं जब भी हम आते हैं कैश लेने के लिए उसको मना करते हैं कि तुम यहाँ पानी नहीं बेचेगा, एक भी डब्बा गेट से बाहर पानी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग अंदर से हम नहीं रहते हैं तो ये लोग पानी बेच देता है। प्रुडंटा खातीर सावेव डायस। आम आदमी पार्टीन छात्र युवा संघर्ष समिती नेमल्या। देशातल्या चडशा कॉलेजींनी बीजेपी विद्यार्थी संघटने आड मतदान करून काँग्रेसीच्या संघटनेक जिखयली, पण हाचे परस मोठी गजाल म्हळ्यार नोटा मतांनी खूप वाड जाल्या। हाचे वेल्यान विद्यार्थ्यांक तिसरो पर्याय जाय आनी तो पर्याय आपची युवा ब्रिगेड जावंक शकता म्हूण आपाचे छात्र समितीचो राष्ट्रीय सहसचिव अक्षय मराठे मंगळारा मिडिया कडेन उलयलो। Results of various student union elections, whether it is the DUSU election, the Guwahati University election, the Hyderabad University election, there is a general rejection of the right-wing political spectrum in the form of the ABVP or the BJP's youth wing,
In DU, after 4 years, for the first time, the ABVP lost by a significant margin. Another interesting thing to note is that in Delhi University, which could be a representative of the entire country, because even students of Goa, Maharashtra, Karnataka, students of all states are members of the Delhi University Students' Union. In DUSU, the president of DUSU won with a vote of 15,000 votes, but the Nota option got as much as 10,000 votes. That goes to show the level of void that exists in student politics. Even if people have elected NSUI in DUSU, there were 10,000 voters in DUSU who did not want to vote either for the BJP student wing nor for the Congress student wing. So there is a huge space for an alternative student party in India right now, which our hope is that the CYSS will take up in Goa as well as across the country. कॉलेज स्टुडंटांक पॉलिटिक्सान हाडपाचे आपाचे यत्न चल्ल्यात. राज्याचे पॉलिटिक्स रायट फ्रॉम 1980s चड करून स्टुडंट्सांनी गाजयल्ले आसा. हळूहळू स्टुडंट्स पॉलिटिक्सा पासून पयसल्ले आसा आनी आज आम आदमी पार्टीन हो फुडाकार घेवन स्टुडंट्स राज्याचे जे स्टुडंट्स आसा तांचे भितर परत जागृताय निर्माण करपाचो हो एक प्रयत्न केला. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. मिडियान बोवाळ घालतकूच निकोमॅट कंपनीचे 22 कामगारांक आसा तशे परत कामार घेतले. 2.5 म्हयने पगार दिवंक ना म्हूण कामगार आत्महत्या करता म्हूण सांगूंक मंगळारा कुंकळे एकठांय जाल्ले. पोलिसांनी मध्यस्थी करून घरा धाडिल्ले. बुधवारा तांकां कंपनीन आपोवन हाडून पगार दिवन कामार घेतले. चडशे कामगार भायले. घेऊ एक ब्रेक.